Draga gospođo ministar, draga Luminica, hvala na divnoj dobrodošlici ovde u Bukureštu. Hvala i za izraze saučešća povodom tragedije koja je zadesila na našu zemlju i iskazanu solidarnost u teškim trenucima za naš narod. To je uvek u istoriji i bio slučaj. Kao što ste rekli, istorija rumunsko-srpskih, srpsko-rumunskih odnosa je izuzetno duga. Mi smo ponosni na 145 godina diplomatskih odnosa sa Rumunijom, a zadovoljan sam kao ministar spoljnih poslova što mogu da podelim sa vama da je danas jedan odličan dan za srpsko-rumunske odnose. Mi smo danas dogovorili seriju konkretnih koraka na unapređenju naših bilateralnih odnosa i mapu puta koja će da nam omogući i da intenziviramo politički dijalog i da pojačamo povezanost saobraćajnu, energetsku, infrastrukturnu, ekonomsku između naših zemalja, ali smo dogovorili i kako da jačamo veze između naših ljudi, osnažimo položaj naših nacionalnih zajednica i pružimo jedni drugima podršku kada je reč o regionalnim pitanjima, uz to da je za Srbiju veoma značajno što dobija i dobila je još jedan dodatni impuls podršci evropskim integracijama sa rumunske strane, na čemu sam posebno zahvalan. Poštovane koleginice i kolege, hoću da kažem da sam zadovoljan zbog činjenice da smo se dogovorili da na ministarskom nivou najmanje 2 puta godišnje ostvarujemo ovakve ekstenzivne konsultacije i sastanke, ali da uz sastanke na ministarskom nivou i naša ministarstva održavaju redovne političke konsultacije, konzularne konsultacije, razgovore o položaju naših nacionalnih zajednica kojima želimo da unapredimo položaj. Za nas je ključni prioritet izgradnja i završetak autoputa koji će povezati našu zemlju, dakle preko Vršca sa Rumunijom, i to će omogućiti da se od Beograda do Temišvara stigne toliko kratko da će naša dva društva zaista postati mnogo bolje integrisana sa novim ekonomskim šansama, sa novim prilikama u oblasti obrazovanja, u oblasti privrede, u oblasti ljudske razmene, i to će učiniti da sadašnji nivo odnosa dodatno napreduje. Sa naše strane mogu da kažem da u ovom i sledećem mesecu predstoje prvi ozbiljni proceduralni i formalni koraci kada je u pitanju projektna dokumentacija i da smo veoma ozbiljni u nameri da se ovaj autoput izgradi. To je deo ukupnog povezivanja naše zemlje sa nama prijateljskom i bratskom Rumunijom, ali i otvaranje prema širem regionu. Mi smo zahvalni našim rumunskim prijateljima na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, na principijelnom razumevanju za težinu položaja našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ja sam danas iskoristio priliku da upoznam naše rumunske prijatelje sa izazovima sa kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu i Metohiji kao rezultat jednostranih i nekoordinisanih poteza Kurtijevog režima. U tom smislu preneo sam potpunu posvećenost Beograda rešavanju ovih problema putem dijaloga, primenom postojećih dogovora koji su postignuti pod okriljem Evropske unije, i potrebna nam je podrška evropskih partnera, među kojima je i Rumunija, u tome da zaštitimo nešto što su naše zajedničke vrednosti, a to su ljudska, politička, ekonomska i druga prava našeg naroda, i upoznao sam naše domaćine detaljno sa time. Mi smo veoma zahvalni, želim još jednom da podvučem, podršci Rumunije na evropskom putu Srbije. Srbija će do 2027. godine i formalno završiti sve reforme koje su potrebne za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo članstvo za nas ostaje ključni prioritet, međutim i bez toga mi sprovodimo reforme zbog toga da bismo ojačali naše institucije. Sa ponosom mogu da kažem da je srpska ekonomija danas u takvom rastu i razvoju da smo za manje od decenije više nego udvostručili naš bruto društveni proizvod, da smo dobili, zahvaljujući merama koje je preduzimao predsednik Vučić u prethodnim godinama,
i investicioni rejting, zbog čega je Srbija privukla 65% direktnih stranih investicija iz regiona Zapadnog Balkana. I mislim da ukoliko spojimo naše ekonomije, možemo da donesemo veći prosperitet našim građanima, kako u Rumuniji i Srbiji, ali tako i zajedničkim nastupima na trećim tržištima, da damo dodatni impuls našoj međunarodnoj ekonomskoj saradnji. I u tom smislu mi smo razgovarali i o održavanju srpsko-rumunskog, rumunsko-srpskog ekonomskog foruma u narednim mesecima. I to će sigurno biti realizovano. Upravo sam razgovarao sa ministarkom i o nizu drugih infrastrukturnih projekata od strateškog interesa. Dakle, pomenuli smo i ponovno uspostavljanje železničkog, putničkog saobraćaja i revitalizaciju železničke infrastrukture. Takođe, razgovarali smo o projektima u oblasti energetike, poput gasnog interkonektora Mokri Narad, izgradnje interkonektivnog dalekovoda Rešica-Pančevo i tako dalje. Preneo sam interesovanje srpske strane za uključivanje rumunskih partnera u neke naše projekte poput Expo 27, gde će Beograd biti domaćin jedne velike izložbe i voleli bismo da vidimo rumunske kompanije zastupljene u izgradnji različitih segmenata tog projekta koji će zaista promeniti sliku ovog dela naše zemlje.